Olá, bom dia Alin Sirahotu. Maita ba aprende hamutuk iha programa Escola Bauma hamutuk homom ventura. Iha tempo dader ba preescolar to classe tolu. Introdução à aprendizagem Ohin. Ohin, ita se lê livro Asu Ade. No letra sira Ohin lorong Myanmar, letra A. No letra D, ita se aprende com a frase dehan. Ponto. Coco itanya vocabulário português. Seimos aprende matemática. Número ida to o número hat. Agora, ita hahu itanya programa. Literacia tetum. Ita leha mutu. Olá, Alin Sirahotu. Hinkata kimi hotu. Holo Saudi dia kamu tu fila fale hau eva baretu iha sessão rona no le história. Turmai ha convida Alin Sirahotu mai itaba le hamutuk no rona hamutuk história dane hone título Asu Ade. Alin Sirahotu gosta? Hengkata kimi hotu gosta história dane fura klos. História ne hakerek nain maka Alison Murias. No ilustrador maka José Manuel Sarmento no Julio M. de Jesus. Larang ida asu ade turi ihanya uma oin. Ni hakara halimar may be ni ala iha ide rumah konaba oinsa halimar. Nia hanoin fali mai be na fatin lahetan ide ida. Alin sini imhare asu ade nia hanoin oinsa. Parece nia hanoin ba hanoin. Tangne asu ade lao banya belum busa beti nia uma. Nia hetan busa beti halimar boneka. Ne halimar kapas. Ade hanoin. Mai be karik manumina iha halimar ne be di akliu ne. Alin sira imhare ihane imihetan busa beti. Furak tebis. Imi belehetan busa beti ho se. Asu ade. Parabéns, baby Hotu. Tane asu ade lauba nya belun manumina nya uma. Nya hetan manumina halimar homasmatan mina hada masmatan toas. Ne halimar kapas. Ade hanoin. Mai be karik bibibiku iha halimar nebe di akliu ne. Alin sira imihare ihane iha bibibiku. Karik ini lahetan ihane so se manumina ho asu ade. Dia mai tare fila fali ida seluk. Tangne asu ade la abanya belun bibibiku nya uma. Nya hetan bibibiku halimar bola. Ne halimar kapas. Ade hanoin. Mai be. Karik karau kai buti iha halimar ne be di agliu ne. Imi hare, imi hetan ona, bibibiku, wow, kapas teves, imi bele hetan ona, bibibiku ihane, ni halimar hela, imi gosta halimar bola. Tuir metang ne, asu ade la obanya belum. Karau kai buti nia uma. Nia hetan karau kai buti halimar kareta oa. Wow, imi gosta kareta oa.
Ne halimar kapas, ade hanoin. Imi hetan, kareta uan rumah. Kari kimi sidak hetan. Mai ita bahare, iha pazina tirmai. Agora, asu ade hatenona halimar oi-oin barak husinya belum sira. Busa Beti halimar boneka, Manumina halimar mas-matan. Bibibiku halimar bola, no karau, kai buti halimar saida. Kareta oan. Kapas los. Tane nia fila ba uma ho kontenti TVs tambahnya heta ni dia barak. Imi hota hare asu ade fila ba uma imi hare to keninia oing insa nia kontenti katristi. Tuirmai itaba hare ikus asu ade halo saida. Asu ade turi hanya uma oing. Agora, nia precisa halo decisão. Nia gosta liu halimar boneca ka, masa-matan ka, bola ka, kareta oan. Ne decisão outros. Tang ne nia Hanoi no Hanoi. Ade basic halo decisão. Bain hira, ade. May tulun hao. Ninya inan bolong. Tempo halimar hutuona. Pitado ade. May beni hanuin fali. Katak agora. Nya hatene dalan oi hodi halimar. Tane. Abang nya mos hetan. Tempo halimar fali. Ho kontenti nyaba ajuda ninia ama. Imi hoto hare asuh amnasa katanis. Tambah ajuda ma servisi DDB furak tertebes. Wah, história hoto ana. Hengkata imi hoto kontenti gosta ho história asu ade. Tenki hadomi livro, hadomi le, hadomi família. Adeus. Alin sira hamutuk falo hau Lucia. Agora hau se husu pergunta balu ba alin sira. Kona ba história nebe ohing alin sira rona asuade. Saida maga acontece ba asuade. How? Ema ruma bele hit limang no fahi idea sira. How? Si, nia lahir ideia o satu halimar. Então, nia lau, babuka nia colega sira. Lógico lá. Iha nia viagem, ka iha panhira nia lau babuka ideia sira. Balada sedet mak nia hasoro. How? Alin sira bela hit lima, no hatete me hau. Busa, si. Seta? Manu. Atene Klaus. Seluktan? Bibi. Bibi? Si. Ne iha história? No idatan? Karau. Matenek tebe saling sira. Parabéns. Mas bem iha história Rohan? Será ma acontece? A sua área inan. Precisa nia tulun. Então, a sua área tem que bajura nia mãe. Mabe buat diak nebe husi asu ade ni hatene dias bara quando bahalimar seda maknya bele halo ya lorong tu irfali mai. Iha história ida ne ita iha balada weng. Iha karau mu. Iha manu. Iha busa miau. Iha bibi. Imi bela halo liam bibi? Meh, matene Klaus. No iha asu ade. Alin sira balada sira maki alin sira niuma. Asu ade, mensa. Ita aprende com ba animal na tono na ha?
Então, maknede husi hau no asu ade. Uf, 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 uf. Tempo fonético. Olá, Alensira. Hamutuk fala ho hau Lucia. Ba atividade ohin loron ita se foca ba história nebe ohin Alensira Leona. Asu ade. Ita ne letra ba ohin loron mag A no D. Mai ita hotu aprende song. Ohin lorong letra A. A. O ensaja kerek letra A. Abot. Aqui. O ensaja lo somba letra A. Loke ibun luang. A. A. Lia fuan saída. Makahu ho letra A. Asu. 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 Aidila. 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 Letra A, fácil tebe atu conhece nia som. Também nia som, la se susi letra nia nara. A. Agora ita se explora ulu letra A. Iha livro nia laran. Além sira bela haturu mai hau letra A. Iha liefuan ka frase sira ne. Kita luhan hit liman. No haturu ba letra A. Sim, matenek los. Parabéns. Agora ita tu tal letra hamoto. Husi cada letra atu sai liefuan ida. Alin sira pronto? Ita hahu A, D, E. Panghire ita tau hamoto? A, D. A, D. Sim. Asunya naran A, D. Tir fali mai? Alin sira pronto? A, S, U. Kita lihat hamoto? A, S, U. Asu. Pronto. Agora ita mai fale letra D. Mai ita hotu aprende song. Ohin lorong letra D. D. O ensaja kerek letra D. Debot. Deki. O ensaja lo somba letra D. Nanal dudu baleteng liansai husi kakoro. D. D. Lia fuan saída makahu ho letra D. 12. D. Osi. Dosi. Dalam. D. Alam. Dalan. Letra D, nia som D. Lahanesan ho letra A. Lógica, né? Mas ita tu buka letra D. E a história nia laran. Além sira pronto? Ema ruma, belehare letra D iha ne? Sim, matenek los. Parabéns. Agora, além sira, how say, sua letra vai além sira, no além sira precisa ser D, A, D, A. Panghire ita tau hamoto, lefuang na de wensa. D, A, D, A. D, A, D, A. Panghire ita tau hamoto. Dada. Matenek los além sira. Parabéns. Pronto, levanta irmã. D, I, di, será? Di, hi. Atene. Parabéns, Alensira. Hoje kita pratica na.
itanya letra rua. Hosong no de. So alin sira kita haluan atu prática bebê que uma atu ne alin sira bele conhece ni som, conhece ni elefuan, no conhece letra sira. Tempo gramática. Alin sira, hoje ita lê livro no hatang una pergunta quando ba história asuade. Itamos hoje explora ona no hare letra rua a no de. Ita hoje mos prática tau hamutuk song husi letra atusai lefuan ida. Panghira lefuan sirne tau hamutuk bele sai frase ida. Maita hare exemplo ia história livro ade. Cada frase hahu letra bot. No remata ho ponto. Frase ida hamosu husi hanoi ka pensamento ida. Cada frase hahu letra bot no remata ho ponto. Kita haluhan aling sira kata frase ida inclui ho liafuang oing. Nebe que tau hamutuk maksai hanesan frase. Exemplo itabele hare hane asu ade turiha ninia uma oen. Asu ade hahu ho letra bot uma oi remata ho ponto. Agora, além de ninia tempo, atu identifica frase balo. Então, além sira, maita takahia ita ne aihu baliafuan fonsira ne beita aprende hoje. Frase, ponto. Tempo português. Teste o teu vocabulário. Preenche as letras que faltam. Como foram? Agora vamos ver as respostas corretas. Tempo matemática. Olá, além sira, Naran Daniel. Agora ita se aprende hamutuk matemática e programa Escola Bauma. Além sira, ohin ita se aprende com a número. Número nebe ohin ita se aprende mak número ida norua. Saida mak número ida? Iha ne, how iha samueng ida? Iha kaneka ida? Iha derok ida? Iha sabraka ida? Nomos iha dapur, how belehetan tudik ida? Kanuru ida? No garfo ida. Iha fatin oi oin, ita belehetan sasan oi oin ho quantidade ida. Hanesan iha liur, ita belehetan fatuk ida. Iha nemos iha asuan ida. No asuan ida selok. Kor lah hanesan. Alin sira, agora ita se aprende número rua. Iha ne hau iha kaneka rua. Derok rua. Garfo rua, kanuru rua, nomos tudik rua. Se alin sira bahia liur, alin sira mos belehetan fatuk ida, fatuk rua. Ita belehetan sasan oi oin, basic ita ho quantidade rua. Dia alin sira, ohin dader ita aprende ona numero ida,
no número 2. Oin sa ita bele sura número ida no número 2 iha fatin oin. Kita halua alin sira atau pratika matematika loron-loron hodik sura sasan nebe iha itanio umalaran. Magnedet, adeus. Tempo Música Cultura. Sumário Ohinian no serviço ba uma. Kita haluha katak ita aprende durante itanya moris tomak. Nune, halo favor kuliah ho onia familia, kona ba saída makfoing aprende. Ba matemática, prensa tabela idane ho número lolos. No halo exercício idane. No se carik inanaman sira se acompanha ela, favor ajuda oan sira a tu identifica sasan hia umalara nebe hahuho letra A no letra D. Husu pergunta bania konaba balada saída maknia gosta no tan sa maknia gosta. Encoraja nia a tu expressa nia an holia fuan nesse ajuda nia a tu desenvolve nia matenek.
Sazeng Saude. Faseliman Hosabau. Faseliman Hosabau. Maita Faseliman. Faseliman Hosabau. Faseliman Hosabau. Maita Faseliman. Maita Faseliman. Maita Faseliman. Maita. Tebot bele protege tebot ni an, husi moras ing oin, li husi hahalok simples hanesan faseliman bebe ko sabaw no uza bemos nebe maksuli. Faseliman Hosabau. Alin Dovensira, obrigado barak tambah acompanhando na programa Escola Bauma Edição Ohin. Alin Sira, labela haluha, Ida, Hakmatek Iha Uma, Rua, Ajuda Amaho Apa, Tolu, Estuda Homon Alin Sira, Hat, Faseliman Bebek Hosabaun, 5, Hadomi Malu Iha Uma. Labela haluha, acompanha na fatin programa Escola Bauma Edição Tirmai, Ohau Ventura Maya. Adeus!